Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini very good morning. So, kita akan sambung kepada chapter yang seterusnya. Chapter yang ni combine lecture 9 dan lecture 10. Berkaitan dengan earthing dengan protection yang part of dalam sistem power distribution system. Earthing dan protection tu sangat penting lah. Okay. Alright. So, inilah data yang telah dinyatakan. Okey, berdasarkan Biro Report menyatakan 2,000 kematian berpunca daripada electrical fault dan 10,000 kematian pada electrocution, maknanya dia kena elektrik lah. Ada lagi kes yang banyak, terutama di India lah. Di Malaysia pun tak terlalu ni lah, tapi masih ada kes, alright, berpunca daripada electricity. So kita pentingnya earthing dan protection. Okey, antara punca-punca terjadinya electrical incident ini disebabkan oleh menjadi faulty wiring yang dah terbakar, fried wiring, terlalu banyak equipment, kita suka buat radial punya connection, appliance yang rosak, terutamanya kalau di Malaysia ni yang tak ada siri punya ni, outdated circuit breaker, rumah dah lebih 20 tahun, circuit breaker pun pakai fuse pun dah out kan, lighting fixtures, okay, charging point yang tak dijaga, yang membawa kesan insulation yang ada pada sistem kita failure. Kita boleh ada pasal insulation, overcurrent, heat fire and electrocution, orang mati. Alright, so apakah protection? So basic protection adalah kita nak selamatkan manusia daripada terpegang wire hidup. Okay, basic protection. Okay, ataupun kita wujudkan barrier enclosure untuk selamatkan manusia. So fault protection, in term of fault ni maksudnya benda yang berlaku dalam sistem kita, abnormality, dia akan membuat automatic disconnection of the supply, terus jauhkan. Dia akan separate, maknanya bila berlaku abnormality dia terus asingkan. Selain daripada tu, in term of fire prevention, kita nak elakkan benda wire elektrik kita tu terbakar. Fire lah. Okay, banyak kes yang berlaku rumah terbakar berpunca daripada shortage. Okay, fire suppression, smoke, to do evacuation, okay, dan majority of the accident atau insiden yang berlaku sebenarnya boleh diatasi kalau kita ada sistem yang betul. Okay, so standard kita pakai, so kalau Malaysia is Malaysian standard, this is Indian standard. Okay, so code for earthing, code for electrical wiring, dan IEEE punya standard, IEC standard. Okay, so earthing fundamental. Okay, kita tengok kat sini, kita ada dua line 1 and line 2. So setiap line tu ada fuse, okay, yang connected kepada load 1 and load 2. Apa yang terjadi bila berlakunya abnormality, yang dia akan suppress kita punya loading. Okay, so dia berlaku tadi, okay, akan suppress kita punya fuse lah. Apa yang jadi kalau fuse tu tak open, dia masih continue. Apa jadi dia? Accident fault akan berlaku dekat consumer side. So bila grounding tak ada, sepatutnya grounding tu yang akan menjadi the lowest path untuk current tu ke bumi, bukannya equipment. Alright. Situasi yang kedua, yang mana manusia touch the metallic enclosure. So sekarang ni manusia tu jadi grounding lah. Sekarang ni siapa yang ground yang lebih kecil, dia akan lalu. So itu yang jadi earthing ni sebenarnya adalah untuk protect human ataupun equipment daripada kena electrocuted. Simple as that. Okay, seterusnya, kenapa kita perlu earthing? Earthing ni adalah, keutamaannya adalah untuk safety. Kalau tak ada earthing, apa yang berlaku sekarang, berlakunya contohnya surge ataupun impulse yang menyebabkan equipment kita rosak, TV ke, fridge ke, aircon ke, apa-apalah equipment yang ada di rumah, sepatutnya dia buat automatic connection. So voltage reference kita dan sistem kita adalah neutral, dan bila berlakunya lightning ataupun impulse ke apa, dia akan dissipate, earthing tu akan dissipate ke bumi. Okay, dan earthing tu sendiri adalah base kepada equipotentialization ya, dan shielding daripada EMI punya interference. Alright, so this is type earthing yang ada.
Kita ada TN, TT dan IT. Okay. TN is terre. Terre itu mean soil. N is neutral, S is separate, C is combined, I is isolated. So kita ada 3 jenis yang utama. Kita tengok application yang berbeza. Kita ada TT dengan IT. IT ni is for AT infrastructure lah. It's not for electrical. Alright. So kita tengok sekarang. This is TNS punya system. In the end of the slide, saya akan cerita why different. Okay. So kalau TNS punya system, dia ada separate protective punya earthing line, which is kita akan earth dekat source dan juga the distribution line. Okay, to the first one lah, TNS. Okay, berbeza dengan TNC. Kalau kita tengok tadi, neutral dengan protective earth is separated. Protective earth dengan neutral is separated. Kalau TNC system, protective dengan neutral are combined. So dia jadi PEN, protective earth dengan ni. Dia masih lagi earth at the source and distribution, tapi dia combine dengan neutral. Itu is TNC system. Macam mana pula dengan TNCS system? TNCS system ni dia ada dua. TNC ada, TNS ada. Dia separate, untuk separuhnya separate protective earth dengan neutral. Satu section lagi dia combine. Kalau kita ni sini combine, sini combine, sini separate. This is equipotential 1, equipotential 2. Alright. So kalau TT system pula, earth current lalu dekat ground saja. Kat lain dia tak lalu. Okay, nampak dia masih earth dekat source dengan distribution punya part. Okay. Alright. So IT system, dia tak ada direct grounding, which is dipakai AMD. Insulation punya monitoring device dipakai AMD. Earth dekat source tapi dia pakai AMD. Dia tak ada direct. Ada source side. Tapi dekat supply dia ada protective grounding at distribution side. Okay, itu saja perbezaan kalau kita boleh tengok secara overall lah. Okay, bila kita tengok secara overall, apa beza dia? So kita boleh nampak ke situ apa beza TT, TNS, TNC, TNCS and IT. Alright. Next, TNS system loop impedance. Kita kena tahu apa itu loop impedance. Loop impedance adalah the division between conventional voltage limit over the current for automatic operation. So berapa loop dia tu, berapa loop impedance. Okay, itu je sebenarnya loop impedance. So macam mana yang kita nak tahu loop impedance kita? Contohnya kita ada ZS 1 ampere, 1 ohm I short current 240. Kalau berdasarkan kita punya table ni 240, kalau kita tengok sini 240. Ni multiple current 1. Dia akan buat apa-apa tak? Sebab 240 kan kita punya voltage tadi. So takkan apa-apa. Device unsafe, device will not trip. Bila berjadi double, lambat masa. Dia akan ambil masa 50 second, dekat-dekat seminit baru. Tu saya kata device will trip delete. Kalau 10 kali ganda daripada yang rating dia, okay, CPD kita 250, 10 ganda bukan 2400, dia terus almost instant. Nampak 10 time dia terus 0.1 saat. 0.1, 0.2 saat dah trip. So it's very safe. Jadi kalau siapa dalam besar tu dia lagi cepat berbanding yang value yang rendah. Okay. So kena faham bila berlaku 220 volts, okay, fault yang berlaku 220 volts pada keadaan dry condition, it takes about 0.17 second untuk dia disconnect. Whereas for wet condition dia lagi cepat, 0.035. Sangat cepat. Sebab lagi bahaya. Basah lagi bahaya berbanding kering. Alright. So jika apa yang jadi, kita cerita tentang loop impedance. Kalau loop impedance, kita punya loop impedance based on calculation is so high, automatic we need a residual current punya device. RCD protection is essential. Okay.
sebab nak protect the system bila ada residual current yang high. Okay, kalau tak nanti OCPD tak function. Dia only function pada keadaan overcurrent saja, tak pada residual current. Okay. So for IT system, okay, transformer ataupun independent power source biasanya dia tak unearth, dia tracing. Dia sudah pakai AMD tadi kan. Jadi bila tak ada high fault current, bila berlaku short circuit tak ada high fault current. Kalau kau nak tepat mana-mana ni. So IMD, ni kita tengok sini, IMD is mandatory. Okay. Sebab apa? The first fault takkan interrupt the system. Therefore akan menyebabkan sistem tu lagi available lebih baik lah. Mungkin juga dari segi sistem IT tu sendiri, the voltage itself is very low lah. Kalau telefon lah. Tapi nowadays sama je. Kalau pakai membesar, masih besar. Alright. So kita buat comparison in terms of ordering system between TT, IT, TNS, TC and TNCS. So in terms of load impedance, the highest is IT. Okay. For load impedance, TT is second one. Kalau yang lain, the rest is low. So that's why for high, kita perlukan RCD. Okay. Productivity Earth Conductor Cost, yang paling highest sekali guna TNCS dan juga TNCS. Broken neutral, TNC paling bahaya. In terms of safety, the safest one is TNS. And also TT and TNCS. So safety risk, ada keadaan broken neutral dan juga high load impedance. Dan the advantages, the best way in terms of safety and reliable is TT and TNCS. Okay. So if you design the system ordering system for any home, we have to consider that apa keperluan kita. Okay. Apa keperluan kita. Bukannya ni lah, bersesuaian dengan sistem yang kita ada. Alright. So the application for TT normally kita pakai for power distribution system overhead. Okay. So installation biasanya ada RCD, ada earth electrode. Whereas for TNS is initial ataupun commercial LT building lah, yang ada transformer sendiri yang dia jaga sendiri lah. So TNC pula overhead power distribution. Tadi kalau position origin, tadi TT for residential commercial, ini for origin of an installation. Kalau TNCS pula overhead power distribution juga, tapi for residential commercial with a common transformer. Beza dia tadi, kalau tadi every installation have LCD and electrode origination, yang ni adalah optional. Bila TNCS, LCD dengan earth electrode adalah optional, tak wajib. Must, beza tu kan, beza. Shall have dengan optional. Okay, last is IT. IT is for building, okay, hospital, okay, for part of building, not building but the same supply lah. Okay, ni type of overcarry device. Kita ada fuse, kita ada MCB, ACB. Okay, sama juga. Dry condition 0.17, wet condition 0.035. So okay, ELCB. Okay, sekarang tak pakai dah ELCB, sekarang dah pakai RCD saja. So voltage sensing, earth leakage, circuit breaker now obsolete. Sekarang kita dah pakai residual current circuit breaker. Ni basic kat rumah kita perasan. Ada juga yang sekarang dia dah combine residual current breakover, yang mana dia combine RCCB dengan MCB. Dia jadi satu RCBO. BO tu breakover. Okay. So 2 poles RCCB. Kita tengok 2 poles. Beza dia ada 2 poles lah. Kalau ini 4 poles RCCB. So dia punya konsep is the same. Dia ada surge coil, dia ada trip coil and the core, yang mana dia akan trip kita punya test switch. Okay, kita tengok nanti. So okay, kita tengok ke short level pada manusia. Kalau 0.3 atau 0.4, kita mesti electrical sensation. Biasanya kalau kita pegang dalam keadaan tekanan basah, kita pegang mesin basuh, kita rasa that is kita panggil electrical sensation. Tak ada apa sangat. Perception to let go until 1.1 milliamps, baru terasa. Maximum let go level until, kalau beza female 10 milliamp, kalau lelaki 60 milliamp, boleh tahan lebih sikit. Kalau untuk fibrillation sampai jantung, sampai 75 milliamp for 0.5 second. Okay. Alright. So definition of reference earth is conducting mass at the earth, the potential at any point 0. Adding system
Okay, susunan yang bersesuaian untuk kita punya sistem. Earth electrode yang mana group conductor intimate contact untuk connection to the earth grid. Kita dah susun dia sebagai grid. Earth electrode tu kita dah susun dalam two overlapping, dia letak secara parallel ke, grid ke, dia susun secara grid. Dan earth electrode resistance is resistant to earth grid. A for loop impedance for loop to the point of earth loop. Earth leakage current adalah current yang flow kepada earth. Okay. Earthing conductor adalah conductor yang digunakan untuk earthing tu, protective. Okay. Electrical impedance earth electrode adalah earth electrode yang diletakkan antara satu sama lain dengan maximum current, takkan efek kepada yang seterusnya lah. Potential bonding adalah electrical connection, letak kepada various punya conductive parts that have a equal potential, mana dia akan lalu situ. Okay. Functional earthing, connecting the earth necessary to the equipment. Neutral conductor, so macam biasalah kita dengar conductor yang kepada neutral point. PEN is protective earth dengan neutral conductor dengan earth potential is general mass of earth lah. Potential rise in between earthing and reference earth. Okay. The potential line contour is locus point, right? And mutual grounding electrode, earth grid, and you can read the slide lah. Okay. Ni dia singkatan macam PME is protective multiple earthing, CNE combined neutral earth, PEN saya cakap tadi protective earth dengan neutral, MET is main earthing terminals. Okay, so kalau dari segi provisions, okay, all equipment 250 volts to 60 kena ada separate connection to earth. So tujuannya untuk apa? Untuk testing masing-masing tu safety. Okay. Dan earth connection kena visible. Dia tak boleh hilang. Tak boleh tanam dalam tanah. Tak nampak terus. Dia kena ada label. Dia kena ada macam trench cover. Tak boleh juga ada cut out. Okay, tak boleh cut out. Boleh buang earth. Tak boleh. Dia sepatutnya sambung sistem dan always sambung. Tak boleh nak buang. Tak boleh nak isolatekan dia. Alright. So, kadang-kadang apa yang terjadi? The reason for accident due to electricity adalah kita tak faham the safety regulation. Terutama wireman. Buat satu benda tu nak cepat, nak jimatkan kos. That's why apa yang terjadi adalah automatic disconnection tu tak terjadi bila dia tak follow the standard. Mana protective device tu tak trip. Sepatutnya trip. So bila tak trip, bila fault current berlaku, dia akan jadi kesan kepada equipment ataupun human lah yang ni. Selain daripada tu, daripada industri ni terjadi again, safety regulation tak faham. Dia pakai TT network instead of TNS dengan PMB. Sebab dia tak faham penggunaan masing-masing TT network tu. Jadi, bila transformer punya sources ataupun distributed generation punya sources separately, dia menjadikan high impedance. Bila ada high impedance, fault current tu juga tinggi. Menyebabkan kita punya protective device tak akan operate. Dia akan menung. So MET, okay, potential juga tak diketahui dan juga nak follow. Kita tak buat juga load impedance test. Jadi automatic ADS kita, auto declination kita tak function. Okay. Ingat, sama macam tadi, ADS tak akan function bila generators, UPS activators ada berlakunya fault current. Okay, kita tengok keadaan. Fault lightning interaction sama ada in term of verticals ataupun horizontal ataupun dalam bentuk ring conductor. Ni terutama equipment yang very inilah macam pada substation biasa letak dalam bentuk arrangement ring conductor keliling. Kalau rumah jarang buat macam tu. Okay, so bila berlakunya lightning, dia sepatutnya this earthing system adalah the lowest punya impedance path untuk dia ke ground instead of dia pergi kepada load kita. Okay, kita nak jaga load kita. That's why lah kita perlukan ada equipotential punya ni dengan SPD. Alright, significant. Okay, bila berlaku ada seorang manusia terpegang motor frame yang electrocute. Okay, so sekarang ni apa laluan yang besar? Okay, significant resistance true to earth 10 ampere. Kalau pada equipment 13. So mana dia akan lalu? So kena fikir macam tu lah. True to earth tu kena betul-betul ni.
Okay, ini adalah type of earth electrode yang ada. Whereas kita ada pipe earthing dengan plate earthing. Plate faham lah, dia pakai plate GI plate. Kalau pipe tu dalam bentuk pipe GI pipe, 90mm GI pipe, dia akan tanam ke dalam dengan dia letak layers of charcoal dengan garam. Okay, kalau yang tu dia pakai plate, tu beza dia. Okay, so ada type-type juga yang earthing kita pakai, yang fokus dia adalah kepada estetik, tak nak burukkan building, jadi kita letak the design. Tapi bila dia buat estetik, of course maintenance dia pun lebih lah. Kita tengok ni, okay, ni ada juga yang keadaan structural. Pada structure tu sendiri dia dah sambungkan dengan earthing system sebelum dia siapkan building. Ini sangat bagus. Ini maknanya dia close lah. Dan kalau kita tengok situ, structure earthing, dia ada air termination, kita joint of mesh conductor. So ini terutama kepada building yang high rise ataupun dia punya yang dah ready lah. Okay, yang mana setiap masa itu kita wujudkan equitation building jika diperlukan untuk jaga setiap equipment yang ada pada setiap aras. Okay, alright, that's all for earthing system. Thank you very much. So awak can read slide saya akan share through Yulan.